information international awa haray hande kadi hewtiɗo e kumpite kese gowɗe duwaɗe kumpitude haray en fuɗɗoray toon e laggine Conakry haray hiɗon andi Oury hino yahuno ko organisation ko ensemble général Nations Unies hiɗon andi haɗa imo yahuno toon représente gol laggine Conakry hiɗon andi rowani ko Mamadi Doumbouya yahuno hikka noon ko premier ministre makko o immini haray noon ko holɗum Oury o artudo e holɓingol guinéen ɓen rentinaɓe droit ji maɓɓe haray ko holɗum Oury holliti wo gouvernement Guinée on hino organisade hiɓe programme de ɓe gayni ƴettude feereji kala blogueur jo wonɗo ko réseaux sociaux foti koko Facebook ko YouTube TikTok woɓe ƴettude feere tawa kala blogueur jo wonɗo toon hino kiritukude laamu Mamadi Doumbouya ngon ma hino haalude ko tawata wiɗataɓe arrangeaɓe o gouvernement on ƴetta disposition ha wawa nattude ɓen ɗon fof ñaawaɓe sabu golleji ko ɓe haɗaɓe ɓe accu waɗugol aray ko ɗum ɗon Oury artidi e mu'um ko holɓingol guinéɓe ɓen menace ɓe hollira hino mari doole sinon ko Allah doole ko Allah ɓuuri ɓe doole ko ɓe blogueur ɓe woni haalude kon koko ɓe woni wadde kon blogueur on woni haalude si tawi ɓe alano wadde blogueur on haalatano awa ɗo andike ko blogueur ɓe woni haalde kon hino tuusude ɓe en tant que laamu ngu do'aka concentré nade e telensengu blogueur ɓe hiɓe jonna coopération ji dogayɗi hakkude leyɗe e leyɗe hiɓe jonna pays fof no fotata armée no fotata no leydi fotata no économie fotata courant e ndiyam e laawi e sécurité e hôpité e école ji moƴƴi ɗum ɗon fof hiɓe jonna ala hay fus ko ɓe accita hakkille maɓɓe si wona fiɓe blogueur ɓe wonɓe haalude tawa ɗuytataɓe ɓeydataɓe si wona ɓe yiɗu bonnugol hiɓe jonna leydi fof ɓe duwa exploitude hiɓe duwa exploitude jawle wonɗe toon pétrole gaz diamant kanŋe bauxite uranium ɗum fof hino hana exploitede hiɓe duwa concentré nade ɗum ɗon coopération ji hiɓe duwa concentré nade e ɗum ɗon hiɓe jooɗi e innugol blogueur ɓe wonɓe haalde ɓe ɓe waɗa e feere ƴettugol ɓe natta fi ñawoygol ɓe si alors que ko kamɓe duwa ñaawede saabu ko ɓe haaluno kon fewno ɓe jooɗi wona ɗum ɓe faala hunnude gantinga haray dal o arti e haalugol fiiruno tawa noon woɓɓe goo arno eti ɓe ronki kamɓe kadi ɓe ronkay ɓe fe haray sen immike ɗon e yahay ko IFDG ha joni hiɓe continue hiɓe tabintinni hiɓe jogiti nokku gootu hiɓe tampi ko tiiɗi wondema ɓe tawta ko Mamadi Doumbouya faala wadde ɓe tawta o candidature mo faala dépose e hoore doole e hoore ko ɗayni guinéɓe ɓen kon e hoore forcé ko Mamadi Doumbouya ko kanko innuno wo si o jooɗike kala tawaɗo e gouvernement makko on landitota ko laamu tawetake e ko laamu haalete e fiimu ko organisugol élection ji jonnita population on ɓe votanamo ɓe faala votande o ɓe immoɓe hootita ko kanji maɓɓe ɓe ari noon ɓe jooɗike ɓe tawi jaka palais on hino ɓuuɓi a yoɓata courant a yoɓata ndiyam ma climatiseur no wifama ñaameteji sécurisé ɗi ɗi ala poson ɗi ala hay fof a yoɓata hôpital nande o jooɗike o tawi on privilège ɗon fof wato accu fuutomo ko ɗum woni ngol yeddugol konngol makko aranol ngol o haalingol aray noon IFDG Cellou Dalen kamɓe ko ɓe haali ko guinéen fof ko haani wonde hunde wootere ko kamɓe fof haani jogitade jogodirde anda ko Guinée woni ko leydi men ko Allah hawti en sendata ndi leydi en ñamata ndi leydi ko Allah waɗanidi ko wonen e muɗum haray Guinéen ɓen fof no duwa immade wona hunde wootere ha haɗa Mamadi Doumbouya en ɓe wonde candidat sabu si ɓe woni candidat haray ko risque à 90% yoɓe yaltinno e résultat ji ɗin ɓe inna ko kamɓe gañi iɗon andi seede o gouvernement Mamadi yiiɗa immagol fewndo ɗo ko hay ko déclaration makko fi fedde indépendance on o haalali fi élection o haalali ko honɗituma waɗete o haalno o firti o yarali toon sah fof haray no habbinomo yo haalu fi élection o jaɓali haalude haray ko ɗum noon holliri ɓeɗo wona pere immagol par ce que privilège ji ɗin ko paale ɗi wela accutude en gayni ɗon e himmoto yahere Sénégal andi dijejo ɗo toon andaɗo wiyeteɗo Dj Diawo ko guinéen ɓe wonɓe Sénégal ɓen fof humpiti fi mum kanko animayno e radio toon o jonna dédicace ji guinéen ɓe buy hino andi mo haray ko on feƴƴini o wattinama ko berɗe yoof haray yo Allah hinnomo yaafo ko neɗɗo andaɗo neɗɗo wowodira ɗum ɓeynata womo maayi andaka o hattetake oɗo noon o feƴƴinta himo anda yimɓe ɓen hino hattademo haray yo Allah hinnomo yaafo dama e yaafaɓe haray ɓen gayni ɗon e yahay international Israël menacé o secrétaire ONU on innete ɗon Anthony Guterres ɓe menacé mo ɓe inni
wata o tippu teppere makko e nder leydi Israel. Eɗo andi on ɗon o haɗno Benyamin Netanyahu yo accu ko o woni wadde ko. Ɗum noon joni ɓe interdisimo yahugol ko maɓɓe wi ɓe faalaka mo yi'ude ton, wata o fewtir ton. Aray ɗon andi France kamɓe kadi ɓe ndaari ɓe tawi ko ɓe wonno wallitade Israel fof koye hoore tooñe, koye hoore fenade ɓe wonno wallitade Israel. Kamɓe tigi ɓe déclaré ɓe wi'i kala leydi wonnode jonnude Israel armée, kala leydi wonnode wallitade ɓe fiino ɓe haɓira Palestine, fiino ɓe bombardira ɓe yimɓe Palestine, Hamas, haray ɓe torike mo kala yo jogito armée mum ɗen, wata goto wallituɓe. Sabuna ko ɓe woni warde kon wona ɓe wonɓe haɓrude e maɓɓe ɓen, wona ɓen ɓe woni warde, o fayɓe wona wareede e rewɓe, ɓe bombarda école ji, ɓe bombarda hôpitaux je, wona toon wonɓe haɓidude e maɓɓe ɓe woni suuɗoyaade, wona toon mi woni. Aray kamɓe France ɓe inni wo kamɓe ɓe haɗitike, ɓe haɗi kala kadi wonɗo jonnude Israel armée, aray ɓe tori ɗum ɗon. Aray noon ko ɗum Netanyahu, Benyamin Netanyahu wo kanko o France hanano haalugol, woɓe hana yewde ɗum Israel, ɓe hana wi'ude ɓe wallata Israel, sabuna kamɓe ko ɓe woni haɓrude ko terroriste ɓe woni haɓ. France du'aka wallitade terroriste, accaɓe kamɓe, c'est à dire ko kamɓe woni moƴƴuɓe ɓe, ɓeeɗa woni kamɓe ko ɗum ɓe jogiti. Ɗum Netanyahu wi wo France miijitaki, sabu noon ko kamɓe woni wallitade France piiji Bush. Kala bombardement mo ɓe faala bombardude France, ɓe wallitoto France ɓe buloka bombuji buyi haɗa hewto yaali ɓe. O wi konko Macron haal ɗon, konko France haal ɗon, ɓe hana haalgol ɗum, ɓe retiru konngol maɓɓe. Iɗon andi ko hande le 7 10e mois 2024 ko hande woni anniversaire Poutine on, ko hande o heɓata 72 ans. Haray noon ɗi koɗoli ɗi ɓe kontanno on hanki, ɓe féliciti Poutine ko tawata o jaɓiti ɗin koɗoli ɗon o wattiɗi e nder leydi Russie. Haray ɗon andi koɗoli janɗe ɗin ko Zaporizhzhia e Lugansk e Kherson. ɓen noon fof jama maɓɓe on inni weltike, ɓe weltanike Poutine ko yaltini ɓe e nder Ukraine naadi ɓe e nder Russie. Haray kamɓe hiɓe weltori ɗum ɗon moƴƴo. Ukraine noon hande ɓe bombardi dépôt pétrole Russie, dépôt wonɗo on Crimée. Haray noon ɗum bonni buyi ko maɓɓe ton. Ɗum wanno sabu ha circulation on ɓe ariti, wanno ha courant kuppani ɓe. Tawi joni avion yarta on côté ɗon, immorta on côté ɗon, auto circulata, kala ko dogata ɓe inni fof yo darotaw ha ɓe anda bombardement on ko honto haɗata. Haray ko Ukraine gollitiri arme kelluɗo marɗo force ɓe bombardi. Joni noon ko arme ji ɗi États-Unis e France wallitornoɓe inni wata ɓe bombardirɗi e Russie, ɓe gollitiri ka hara ko armuji maɓɓe hoore moƴƴinani hoore maɓɓe. Haray ɗon ko question, par ce que poti wiwno kala ñande Ukraine gollitiri ɗin ɗon armuji ɗi France e États-Unis jonniɓe ñande haray ɓe memmini guerre nucléaire hakkunde maɓɓe. On anni ɓe votno loi iɓe haani défendirde hoore maɓɓe. Sa nde goɗɗo ƴetti armu marɗo doole wo faalaɓe bombardir, ɓe voti on décret ɗon ɓe validimo. Haray ɗon andi Israel ko rowaniwa hande ɓe Hamas yahuno attaque Israel bombardi ɓe, sabu ko Israel hewno toñugol ɓe, hewnoɓe bombardude, hewnoɓe warde. Yokke mum ɓe yehi ɓe attaquoyiɓe, ɓe wari ko fotata e 1000 personnes, ɓe nangi yimɓe buyi ɓe naɓori. Jongi noon ɗum ɗon fe Israel fuɗɗi bombardude Hamas, kamɓe ɓe wari ko fotata e 48,000 ɓiɗɗo adama, ɓe wari ko fotata e 48,000 ɓiɗɗo adama e nder leydi Palestine. Guluji 40 e guluji 8 neɗɗo bani adama Israel wari jongi rowani heɓi hande. Haray noon hande Hamas bombarduno fi hollirgol ɓe hula ɓe yiltora ɓaawo. Haray information ji men ɗin ko ɗon nden ɗi hannude ha on tuma.